dajci s druge strane. 1, 2, 3, Skeletio, prevedi me preko, moja mala, moj doktore, ja ću si daleko. Skeletio, nek se skoro pasti, skinću onda bele konje krasti. Skeletio, prevedi me preko, moja mala, moj doktore, ja što si daleko. Skeletio, nek se skoro pasti, skinću onda bele konje krasti. Hej, 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 opa, hej! Srećna vam Nova godina, živeli! Vidimo se, doviđenja! Živjela Novi Sad, živjela Vojvodina, živjela Srbija. Živio moj otac koji je došao večeras, koji ima 84 godine, Slobodan Krstić. Živjela. Banetu Krstiću i grupi Gara Visokak, jedan veliki aplauz za njih. Mi i dalje nastavljamo u dobrom raspoloženju, naravno sa muzikom. Ono što sada sledi je svakako jedna takođe dobra grupa, a oni se zovu Amajlija. Nemojte zaboraviti, u 1 sat imamo specijalne goste, gostinice s razdeljenja, ostanite do kraja.